si memene da anwumere fa baba edo ba Tete Atimpon dwumadie so me amedi dwumadie chia me di Lady Bex ene ye ba besua de tamu chuku adesua ye bie nipa adwunim nyansa betena se obeka nyansa sam a kire nyame ma na adesua de nso ewom enu ti ba bia wo bia wo achichi ni bencha a wo hwa me no tena sidi na me chia wo nipa bia waje bra tena se se wo hwe Tete Atimpon dwumadie me ba akwasi me chia wo ba bia wo bia me da wase papa me mo akwa abado ba Tete Atimpon dwumadie mejo so lady wo betimi ahye ye live ewo sikadwa nyameka TV hwe ye live ewo sikadwa nyameka TV wo betimi ahye ye live ewo honomo YouTube ana YouTube nso YouTube wo betimi ahye ye wo YouTube sikadwa nyameka TV wo betimi ahwe ana efe woni pa bia wo pese o sponsor program nso odi for line ye 0553011926 ana efe se wo wadwaton de na pese ye bon da ro nso ede ma wa sa line na 0553011926 ene ampaye ebedwa wo fie ha odi for wa ha entiji odi for line no ne line ye 0553011926 otumfo sikadwa nyamekase onhyiraw na omie wadwenim na omade a wo hwehwe nyina emre mu maw me da wase papa mesa mo akwa babiem me pa cho mejo so me do na ho te sen ya bu eja gusu hira me pa ya do otumfo sikadwa nyamekase batamfo hu me se ya no mani abre wow ontime hwamie no sa na tie o wa ye fenso kese eja dawro ma ya do otumfo sikadwa ase osum nya metrodo na wodi ne mra na nhyehyɛ so a ohira wo no kwase kama no kwase ene ye topic na ede na me pese me busa wasem bi enu nkofo be 15 bi freya wo musi wo munimo pa okay na wo ka asem wo ekrom wo ya asem pakani a wo ka asem e wo adum ne montere so de wona wonimo se wonimo de wonimo pa sana wo ya asem pakani na ye den nenne e de asem pakano wo nka biem na wajade te wabefa sunsumsam enti omo ye omo adwe se me dem ase omo sesa me ba fidie so ami musaw eno ti me busaw eno ho ase lady me pa cho me da ase omo ye right na the empesa me kan se ewi ase wo ho Bishop Benson Dahosa okay Papa Donka ne papa okay Nigeria Benin City nyame mfa na kransie wawu oye message bi o say turn to your field yes se nyankopon se nifa no do agina na so nti ase na ba kwa akogina benkum a wo be ya enkosi aga wo ko so ba fom je so be fa nyame akwa no so wow enti sisi ana sempaka ne de wajai de tie ne se okay adwuma no nyame frɛ me in a prophetic ministry mu na those days no adifo no emse na Radio Mercury okay na adifo na ba we eba na we nso betenase na watwa we agu na we aye sei nti na afei na ye entokwa eno na me ya metenase na me se no the way adifo no ye ne kura na metan ene me ne kura ntenase odem bio mekwa akogina bonten okay to those days near so speakers we ya pampam ko race course wow na teche nko a wow na wonim baabi anyame amfro na so wafre wo ho a eye wo ahode na ade yadwuma no kwasem me preachi a onipa bia nim say yes akwa wo preachi ba mi wi a de enhira afri mu ba no minya wow until the day odoma nko yi ne ho ade na oka chen say nya ha na me frɛ wo de meme pesa wo ye no ena so ye nya de wo pe enti atiefo ne ahwefo mo amubusa asa question no ena wodi for ayimu anono was it turn to your field baby a esese ugina no se wa nyina ho na akọ baby fofora o ho kire lady mebo when mu nyina megira bonte nyina na me hye nkomo ensanchane ne na me saye ensanchane adwuma ne sa yare nyina ya ye sa ne ma we nyina what you say na enipa chi na me kodi se me hwe de wo mu si ye no a e metan enti me ya me fa makwan so na eja se nya baby a me frɛ wo ena wo ye adwuma enti me de obeba baby a me frɛ wo wow enti obi ohwe me bia wona eni me de omu ne me wow adwuma na ye sha ase anya ne wo obi tinche no ohun ne ya wonim se ne ya na wo ba hwe ye time ye si so na ye
Sofo Morgan do no epeni no kwasem na ye sofo akwase ewu a na evangelist Daniel Opoku no kwasem kwase ewu agina PZ na de Daniel Opoku gina SAT na me nsumi gina Melcom ho edum transformer na se na me gina ho wow na me na me ye third force wow na boys ye preach na no mo mai wow ache onye na o enye na ye di chese ye di akirache enti obi wo hu ne yo nim se ne ya na wo start ye enti ye de ye adwuma no ko ye do tumfo sika dwanya mekase ase wa kire onipa mu wona wo hwe ye no wa ma ya hwefo ene ye tiefu ahunu se onipa se onyankopon de wugina baabi na okasa ha na sese wugina na wa anyina wonom na ukọ baabi fofura wo ho kire wo ho be kire pa asem ye da wase ko sise obesa abefa nyame akwan so nya za oboa ebe hia o topic ni nie ye ko ye topic ni African spirituality and white supremacy enne eho na ye amane mahwefo ne matiefo ye besua de enti papa meja de ama platform ne ye wo de a skadwa nya mekase ne bena nya mekase me enti ase da amen me pato me da ase topic ne ye me de lady enne ye be kasa ache badwemma yes na nipa nti ase hwe ya na edu baabi a ya na saa me ya se obi nim biribi na wo hunu biribi na wo ka kire no se kwa ne ni a na wo sa toto ayampe ya na eya eno ahun se me ko two quotations bebre wona ye ohun Christology na saa ne ma we lady ya na hame esikafo ne adefo no mo mbibidie no wo mo nkontokwa wo mo challenge saa ne ma we o what you say papa hwe akwafo na ekom de wo no wona woni mu hwe no eno quotations amekotu obi frɛ sɛ quotation amekotu enyina enya nokore wa hwe bible no wo hunu ba bia papa ene so wote hu so wo hwe ye ne wontimi nya me hwe wo be hwe da bi memeti wo wontimi nya me hwe wontimi me hu yi hipa so wo koso ba fa wo be hwe me wo be hwe time no so nko ade do ba betra tv no do betra ho no kwasem wo koso ba fa wo be hwe me papa ye nkoso emfiri nyame enso na hwe no kwasem what you say wo be hwe beduru bi no ba me somfo no kwasem me shu ho na ba pa no kwasem fa no kure enante na no kure be hwe so no kwasem lady papa ya kan African spirituality and white supremacy ya kan ne ma mienu ya kan abibiman ene ya kan abrofo anase broni anase western world okay medase lady ade ba ko no se enipa nti ase yenwura bible no mo kakra according to Micah chapter 4 verse 5 odoma nkoma ye na de nyina awie o man bi obo ye bia wo de ahonhom tena ekuro no so what you say me pacho ya ne ye ba wi ase abusua bia wo nananom ya eye o maame ena o papa what you say enti obi a wo nana meboa okay enti lady menfa ne say akwara awowa wo no no ono so abewu obi na ebi a wo nana etimi gina wo anim ka je o say me nana we de na ho nyam akono ntimi to me nana we ato atwene makwa akofa obi nana e de abe nana me pacho ebe ye enya adwuma me da se enipa nti ase enti no o say Micah chapter 4 verse 5 o say amanama ne nyina nante e wo mu nyamedin mu ana Israel for kasa no those days sa sam wo mu kan ekura na Israel kura ni ba bia wo ni any country be a friend Israel Israel was nowhere to be found enti emwanwa say enimdifo ona akọ school pa enimde na still omo da so ka Israel nyame Israel was formed 1948 na anu ya o maami owo me ba wiase sa maami ne ko anyi che Israel man no krase what you say enti Israel was nowhere to be found enti eyada na ekonya Israel nyame ya se ono na ye ewiase nyina nya nkopon sa de o medwene ho amenti ase what you say enti da bia me kase obi bia odena dwemma religion bia no say nipa no at the end of the day oba yakwase what you say bible no say behu no kure no na no kure na yeden ayamade hye enti ade bi wona wunya hunu ne obi ehunu no ka chewa you need to pay attention and listen to the person what you say bible so obadwemma bi ati asem wie ansa no obua no obakwase ade obua asem wie ansa no tie enti me ka say obi asase didi atem wontie o nyame no write it off by a chire onya abotre no tie wa no say this guy is making point
afrobon so obefro papa we dem sere wo ba so fro na me di watem na me yese ba afre ma hu se dia wo ka na ye nokre on say at the end of the day no ba ye kwasea what you say enti me mpese me listeners and my followers e ba ye kwasea fo enti me kasa che enimdifo na badwemafo mum ye nti asem ni lady ye nkwa asem no so de omu ne se ye ka bibiman a wo mu ankasa bible ye kura yi bible na quote to say ye boade wo hen abibimam that is why ye frɛ Africa ye ka Africa medical ka asem we say Africa enye broni kasa eye Africa ne eye continent edi ka ye dai epie ye enti enimdifo ka asem say almost the civilization started from Africa. What you say? If we are senior son, we are century, ni na sha se fra baby mem. Enti ni pakase bia oba we are se bia omo nyina bebo bra wa Africa. Even at all, we read Bible no more. Jesus Christ here, o ma fa no wake up, we can wan say mo ntie. Jesus Christ no, ya ne be pie mu Africa. What you say? Obesua African spirituality. We are India. Ze no kura dia. Sa no mo kanon. Enti ma fa na study omo concept na ye dey. Etie. Enti adreba Africa. Obesua African spirituality. We na ya sad ne ko India. En wo sa ko sua Indian spirituality. Na nipa ntia say India and Africa and Asia ye nyina ye ya ade ba ko. What you say? Last time na can say me say, "O man bia Western world na anya kwa nwura ho bia no, o man is successful." Wow. O man bia kwasi broni nya kwa wura mu bia, o man is corrupt. Akromfo nko a. Wow. Yanka no kra ho. Adwaman, esisie, awudie, ensenhunu, ene krono, ena ahye se o man so ma. Enti me say maka ne bio, o man bia ya accept Jesus Christ as our personal savior in life bia, yanka no kra. Ene yempa no kra nso. What you say? And yen so ade ene wo sa man no so. O man bia practice spirituality bia. Wow. What you say? Anano cry Spain, Spain hey ya. Spain hene. Spain or hina opem so mfa ncheme. Yem fa yewurade nkasa. What you say? Yem fa ne say me fa ne say gamanche. Nya se opem so eyayi dabi. Me fa ne say gamanche wo won kran. No ono na nkran nyina ne dia. Na ne ba akwa disika. Na abrofo no say gamanche ntimi anka ne ba nanim. Wa hwa ma ne ba no edisika. Enti gamanche ye twa nasu afri enkran. Enti sa gamanche betimi aba be wura Ghana na so beba nkran a. E osika ye twa to ne tiri so ansa no ayedai. Wa hini mu a ya pam no. What you say? Yes, I was Spain. I was Spain. Spain hene ya pam no a ene onti Spain bio. No kwasem. Ya twa nasu amu akote no manfo froso. No kwasem. What you say? Omo di Yesu Kristo bre ho no. Won kwa tre enko ono wo tie me. Obi bi o tie me bi antie. Won kwa bre tie enko hu se Yesu signboard si wo se ya tro so se Jesus is coming soon, repent. Ebi ni baby ya. Abrote kro bia no a ye hu Yesu picture because omo nim say anya no kore. And you just acting. What you say? Acting. Actors bi na ye omo twotwo ne ma bi e na omo ate te say dey twa Ghana movie. What you say? And na ne aye calendar ne dey abo no obi akoto calendar na obutu ase. Ewurade hu mobo, ewurade hu mobo. Me patcho you are just beating about the bush. Hwinim anya no kore. What you say? Actors na ate Jesus form no. Omo akasa ba bonten say omo nya Yesu. What you say? If Jesus came, sabra na camera way. Enti wan nya Yesu ne picture. Yeah, na Yesu ne picture ebuo. Uko Yesu ne calendar sa. There were so many pictures. Weni. Ni nyina so Yesu. What you say? Enti enkosi da bana bibi man ye ne ba be ye ho so. Ni aka no kura nipa betimi age no kura na tum. What you say? Enti lady, ya ka African spirituality, ma men ka se me nkyerɛw. Na me ne ya gya di nkomo. Anu aka kyerɛ me sɛ, o man biara wo na nyame. Tie ne o. O man bi odoma nkoma boye bia wo de anyame etena o man no mu. Na ejapade bi o man no mu bia eye anyame no na yedai ehwe so. Anyame no na hwe so. Anya odoma nkoma no na hwe so. Tie. Te sana na akufo do. O na yeto abama no. Ya nto abama Dr. Mamudu Baomia. Dabi. Eye na nado na fa ne sɛ omra meboa no. Yeah. Enti sɛ o man ni koyi a ye bo abaso a ye de mana nado. O man na nkoyi a ya ka de wa ma o man na nkoyi a nanado. O se no obi ati ne fie na se edum kane a. Sansa nanado ya adwuma wo electricity ana. Enti ade ti edum kane a ye ni electricity boss ama ye ni natem nanado na yekodi natem.
Enti odoma nkoma no obo na de no wa hye ne niam nyina no atoto ne nyina de ama anyame no okay said ya nanado betena konwa so yi wa yi ministers and we cabinet ministers among the ministers no or cabinet ministers are onu omo yadai ekọ nakra na omu na etimi kọ nanado anim and the round table eye meeting o man me pese ade fa ha mosoma dwe kire sai what you say enye minister bia na etimi kọ nanado anim eni party ase ye wo mp kọ nanado wo call first staff house me pa choji so si presidential staff aso se presidential staff aso ma mp nwuramu a mp ni audacity so obebo wuram by force never. What you say? Enti a law and order. Okay. Enti o man biara emranya adwuma biara no o man na ABC basa. Eni panti ase. Na lady tie. Odoma nkoma se wabo anyame e de atena o man biara mu. Na odoma nkoma skadwa nyame kese ene bra na nyame kese o ye overall boss. Ewia ya. Honam ne akra nyina ye wondia. What you say? Nipa bewo, nipa bedidi, nipa beye, nipa bewu, nipa beda, ni nyina ayo no ne dia. What you say? Nemo anyame bi na hweso, no mu de report ayedai, akwa akoma odoma nkoma. Sa na tie. Na tie. Meka 45 no say amanama ni nyina nante onyame de mu. Ena Israelfo no say, yen de ye be nante awurade ye nyankopon de mu. E de akosida. It is Africa me fan say specific for Ghana for. Ye wo Ghana hey. Ese say ye sum ye ne nyame, ese say ye bo. So because why get Ghana passport? No konya problem with America. Yam fane nkoma American president. Yam from American president say we nipa ba konya problem. Na mu yadre ko Ghana embassy because Akufo-Addo o te Ghana, Nanado on fancheme. Nanado te Ghana wo. En we yin nsi anamu e fa no embassy. Ghana embassy. What you say? Enti say Ghana ni konya problem with America. Yam from American president. And so nka American so ye so no wo. Na so yadre be ko koma Ghana ambassador to Ghana Ghana ambassador to US. No na be solve case ni nyina. No the problem no nipa nya ye no. E dia bre. The bre president what the report na ye dey. Abre president. Enti asese o man bia. O man bia oni nyame. Wow. O man bia oni nyame. Wow. Enti we need to stick to our goals. Wow. What you say? Wow. Our goals of the land. Papa, they own the country. Papa, same way our boss ya mama kai bibi say ye Ghanaian movie say ye movie say ya timi ya na broni nyame no aba bedi hene eno na ama ye ho kire ye tie wa bie ki we let the hear Ghanaian movie ye ana na agya ne medi nkomo bi o kan krofo me yensa bi ho asem na me mu omudin no mu ye akonfo e wo Ghanaian movie omu they are just actors. Yes. And the writers na atro ne ama uro say ye we what you say by how you portray the character no that's the problem because obi throw letter at the mouth sabi ofa koma president Nana Akufo-Addo na sabi manu sisumina so no atro Nana Akufo-Addo wa muma ni ye kura Nana Akufo-Addo sabi ebi ebetu no no adidi atamaka ho tie ne ye and the social media nti the American obi nkofa full content no no akotwa kakra bi nti menka asemone enti so de suma nsafa koma Nanado na atem de die wo mu a me pa cho so okọ na Nanado bisasa de na ade baaye na o ka say let ekuta me yese me famra yese Nanado ayi say na sa atem de die wo mu a me pa cho de o twiro ye no ene e be attack na na sa wa be kan ene e be attack o papa wa wo be kan ye ne me pa cho me dase enti on crofo me nsa bia na o mu ate akonfo e wo movie no baako awu baako yire wu ena baako so yire gya no adenti na abasa dia na yire gya no wonte ase waye video bi dia beto social media say onte na yamase na beda no watimi ate ase baako so yire ya onte ase me catch you say if you dare the gods of the land adia yewo hwe lady mamenka no krente o say ewiase nyina ya kan nyame omu ho odin eye powerful eye bibiman bibiman mo nyame eye very powerful. Wow. Go to the whole world, set the archives. Yawo emwa bebre e wo wiase yawo abua bi efre ni jata Africa hey broni ni bi what okay what you say enti yesi nyankopon ye jata
What you say? Say nyame ye jata he fa na nyame no di ka bi. Yes, Africa member. And the African gods are very powerful than the white. Wow. What you say? Wow. But the entire abrofo no ko mani nyina ne say. Wo matimi aya ma yen de e wo no ayefo. Ana wo no yire krampo nam na wo oba ofra. Bonso waja yire no akotwe ani akohwe oba no. Na wo kaika wutirim oba we dey powerful. Na ne wura fisa engine ekuta oba no. Ebia no ne nam no. Wow. What you say? Enti de bibini wo bia wo mpe. Abrofo no be fa ye nyame. Ana omde ye omde. Na lady, yanko asemi so here. Ni ye bui dam, president ko 4 time. China for na be yes dam no. Omo ye dam, omo nya spirit bi. Ombe ko na yabu amana na gum. Ombe ko bia na yabu amana na gum. Ana omo estate machines. Ana omo de che spirit no. Adentina, omo nkum spirit ana se yanto na ntwene. Omo de shadiem, erapo ne kama. E de ko China. What you say? What you say? Na Ghana, China for invade Ghana. Na yesika, ya gudie bebrebe nyina na omudi. Won ti ase. Papa won say India for some omo ya omo. Me kasaba, wo de tobu ase. On say enyame no mbefa wa ha no. Esansa ye mpesa enyame ne nti. Se on befa enyame no a, no makoko bisa omo. E ko mbefa so omo intime invade Ghana because woni enyame ne to so omo nya papa. Broni abeka cho so wonya me ne yebosom. Wado be ko bonsam jem to obekun. What you say? Enti tono twere didi natam ukojira so da mu a hiri baba me bompa ye efia me frim ejantom tie ne yo wo fia wo frim efia wo tim wo bompa ye se jantom enti won so no ajapade ye dai wo se ba bi oni padasa ni wo ajapade ho no akoma so ye dai enti se wo bompa ye se ejantom fie ho a me pa che wo ajapade na wai enti usikasam ni nyina ba basa what you say? Enti hwe o ma bi o ma accept the white Jesus no o ma ne koso let the hwe senka awododo na ma nipa di hia nka China for komu ye hia for che obi ya China for wutro the whole world population so pa o ma ekuta population ekuta nipa dodo China and so China for didi mmei ema omu to won ema omu sai edibi ebre ewiase nyina ma yenya bidi what you say Ghana for say Christopher China for na ye mobile phone what you say China woni Jesus China Buddha and was someone no. Why you mobile phone or the Buddha na ye? What you say? Also your apostle. What me pacho? What the Jesus na? Japan for one some spirit be a friend Shinto. Japan for obi o te Ghana bia e talk a wope Japan car Toyota car no wope. Me pacho me say Jesus no dey ya na. Yeah bi. India for your movies are. Omu portray o manyame. On say India for koso. And na yate Ghana every TV station be a ekokoto India for right. Omu ye movies are. Which was a movie enko ye. What you say? Enko ye. Ade ba kokoro ya. Ade kro noa. The same concept. And so every day you hear omo. What you say? Yeah here dey na ye nhwe because say Ghana ni ye movie a obetro dey amabroni. You see Jesus a white man. And na won so wote oye bibini. Eto ma me no wa pa wo omo ya abrofo ana adenti na won tie ase na nso mo nyame famous fa eyi ne to so fa ma ya be kan sem bi tie ne ye bro abrao anu bi no mo de asamo agya no tie ne ye bro wo ko ni krom a we video ya yi eye Cologne Germany the city of Cologne so aba ware wo ba wunye oba na anu ka ware sem a ensuo kakraka bi da Cologne kronom wo did o hear ye credo. What you say? Webi yenua Magraham. Why a blogger? Magraham na koye sa video we. Ana ma chepo na me de kasa kire wo. What you say? Na omo wonyo oba no na anu ka waresem. Na motem ho ase a. De mu ya credo. Wa kwa koto padlock. Uko gire nsuo no so a. Na wo ba ma no obie so no akantam e de agu credo no so. Wo kantam na nsuo ni di na wo bo. Wo bo nsuo ni di se nsuo asomasi. Wo ba ye ogire hai. Me pesa me de me doma no. Me pesa me ne ware na me hia wo mu a se oba me yanyina che na ba me bibia ye bia ayeyie no me yanya sika na yetimi atenase no oba no so akantam ye wie a ne ye de credo na hye ho ne ya lock no ne ya tok safo na yedai ato akire ensuo num se de ba ya aware ne betim what you say hey the city of Cologne wow what you say we on be sua free ye ho Say Ghana and Canada ya for girls e de credo na eye. No kwase. What you say? Ya de credo adada ntoma. Ene ma bi ka won ka me ba be ka.
wa hwe obi akosua what you say what the credo ne sa ne ma no aka ne ma bom se oba credo na sim enti etimi cho se koto twere nsuom koto credo ne yedai atwere nsuom oba ne to abonsa ne ho yira no wa hu a wo ma what you say broni tiri krom we say aye tourist attraction enipa bebre etumirika yedai ekohwe we credo we aye te se jata obi aware yede no hwe nipa ekohwe obutia sika ne akwa kohwe aye major tourist attraction nkrofo yedai etua sika kokohwe we di asama ajinsamo so obi aba mentia se koto credo bra na me fanya ade ma wo konsuo ko ese obeka chem se me mfiri nyame me pa cho he o mu de aware den de brew ene yese ye fra ade bi e de white wedding ento be wore ya na wa koke me no akosensan papa so ba ni chitiwa woni sika be se 200 million wa here na wodi ene so be wedding ya se enipa be so magu animu oba na ba emma bebre wo nyina wa na beto mu ntade na mu mpaboa wo na de ama wo mo enche na ware na egu se be ma ne wajapade ketewa bi se kim ni age ya de kokoto a na judge nso arule de ama oba no tie ni yo se sa de omu de ya samu ajan sanka wore sunsum ware a enka sa problem ka nya dan wajapade wanya nyina na age afro nsem me pa cho nya nsuo kese na da we nsuo no so ne ya ware ye wo mu nyina so da mu ware o na didi wo mu ye nyina aso dan so sa nsuo no pe o asori dan wo ho aso dan sa nsuo no pe the city of Coron what you say enti aware no mu ware aso dan ni enti ensuo na da ho no tumi na wo nsuo no ene wo de ya asore no wow what you say enti wo ba ware ya de o hia ya credo wo fi aso dan mu a na no oba na be gire so no ma ya dai ma kanta papa menya sure say ahanko na sa de we dabi uko Italia o mu sa wo tower tenten kese Italy nso ebi wo ho o mu tower tenten enti wo ba ware wo ba no to credo na no so de akwa akwhye wo what you say wo ko UK ebi nso wo Manchester ebi nso ya dai e ho the same thing wo mu wi anu o ma beda no wadwene aka che so be ware a kokwa wedding wa so dem na kombo ka twitwidie wi ana ya twetwen eni na nsanso na ware we say me pacho lady credo ne boy say eto be ware obrochira do hia ene credo aware nso ko ware nso nse aware na hu da aware na kama ubanyina che ubanya sika bibi obesom bia na ekoyie on say omu na ba fa ye de ene omu de ayo omo ho enti amu omu koso hwe de omo yeyi ama esavu omu sika wo enkrofo otua sika efri omu mam ko ekokohwe me pacho so ukoje visa German visa me pacho sika ni nyina enko German government no na ya ni ya memu a ade be na ye kokwa no che be ye nyati enke ekofe yi ase kuma se fe yi ase atonso fe yi ase a konfa no che we bese progu ho bese na fifi afi bi yesum yenu pe ba ko na ate ka wa ye major tourist attraction wo ko jaachi a yase konfa no che em sesa ne nse o se ne nai wo de bo wo de tia baabi aka ho jaachi kromu pe eno ma ye sa de no enka eye bronia enka major tourist attraction konfa no che ya de bi wo dua abamienu e wo nsuo bi ho what you say abani wo ho jaachi kromu ho abani wo ho bepem na yi ana ewura na afa konfa no chete ntaso ogu fom e ma ne da ne nsuo ye na nsuo na etere enka wo nyina major tourist attraction enka movie makers ne betimi aye dai actual story nanka ye de aye nanka unsa movie ekasapa nanka ewiase nyina nso ahwe nanka omu nyina ademirika no omo ye dai e ba behwe nanka o manso enka yenso enya sika na so no de no because we believe say aye konfo na ye enti ano ye bonsam enti ye koka ho asem a enye papa tieni yo broni na aye woyi video na da so yi mentwa atro video na da so hwe bi what you say enti wo yo ya brofo ni ye nyina mo ma ye so powerful hwe lady ye wade bi a na ye fa ne bulletproof ya wa hohum wo Ghana ha ya wodo ho boss ahom no a ya tutu anto ya bebo tuo ni pande tuo kire wo so a pen na tuo na pa enya adwuma what you say e spirit abrofo ni besia no mo say enkofo woni yema bi eno mo de adwe to no mo koye bulletproof ene ya de bulletproof no ye dai e be hye wo enti say obi nya sika no akoto bulletproof no de ahye meanwhile so nya sa spirit no a wo ma bulletproof no na ne nante a ya tutu a enya adwuma wai wo mo besia free ho na nso ya sesa ho mu nyina ye bone ye mpe enti broni ye bulletproof a no de sika watwa bo de atoso ne ya kare sika ne ya dai ne akwa akoto abusia mommy adwemu na ho what you say
enti ade bi ye bibini dia biara broni be fa no no polish no no aye ne ye ekodi broni nsam afiri nyame ekwo bibini nsam a enfiri nyame hwe o sanko bi ena obi abanam so onkoya kwanche won suo ho a obeka chem se me ye adwuma mabo nsam na susu kom de na no akwa no so me pacho we na da no me pacho jonso da bi enye nsuo na da hoyi nsuo enti adenti na me ware se me ko gira nsuo so ekọ kanche na me ko bo asubontere na mane se me ne aso mase ware wei ena broni aye on se hwe credo ahodo wei mu nyina ya ware fo nko o ebi ni ma wu ko dadaada enso mu credo da so bo because omu nsafo no nyina agu nsuo na se wow what you say ebibi mai enkosi da ban enti me se o man bi a o man accepted the western world cultures no o man ne koso wow what you say and na India for yi movie a omu project o man nyame no ye nyame Lashmi ye nyame Gandhi ye nyame wei no omu koto sore na ye of what you say anu ani age what you say ba wo nyame ne de o so omu nya papa enyame na de mu omu ma wa o metimi aboa wo omu na japade ye omu dia no wo so omu nya papa he lady enanu ye Ghana buying any Australia ya sign contract bi 15 years Ghana wa de bi e friend helium sa helium no ya sign e de ma Australia for Ghana for 13% 13% and is abrofu betu sa helium no mo de ko mu kromu a o mo fa 87% ya de japade ye de ano dabi na so wajimi entena me catch us say mu japade na onim nyansa obi nim de ba beje. What you say? We need to stick to our goals. Wow. What you say? Wow. Yan should Ghana nyame ni echi. Wow. Then standing could be ebe ye ndia. And I'm Bible school pastor. Wow. Me have the spiritual prophet and the spiritual pastor. What you say? Oduma ko na afra me nya dwuma manipa. Papa, ya no asonti bone tofa. Let me patch me da say. Ya ka say dey adwere da chi a ya be hwe so fra. No kwasem. What you say? We mu nyina ye nsuo. Hwe say do mo say na kama. Odi for line ni 0553 011926 ne line no. Sa wo asembisa bi ana ase bibi kire wo so a ana wo yare a wo betimi afa odi for line no papa me pa chofo kire kwan to dwa na ye bre na so let me pa cho me number here 0553011926 eno ane me signboard okay me number here ba akopɛ na program dey so da be me pa cho program ne here November 24th to November 30th okay what you say okay lady wo yare na bra na aja fa me so nsa yare a wo se bible say yare bible say ko wa to quotation an ko to ni ye me pa cho quotation yare quotation ya mani pa di ye bra ni emfa sunsum muaw na oti ho na me bible say na me ya sorry we ni na me we ni hwejimi wei bra ni muaw enti program ya tuasu say ya so de universal church obi atimi baby ye ni nipa bi specific nipa so omra obi atimi baby wo yare abra amane ada oso problem bia wo obi afabra say eya wo aware sikasam adwumasam bibia wo hwe bi abra ebia na apam wofro bi ho what you say bra upe sunsum mu a upe so do utiri sunsum na senso a we are ready to help you what you say papa no bi ba won chan wa forebo o ton bibi wo wa na me pa cho lady we are separating the men from the boys okay men to there okay bible na ka one more bible na me quote tie ni o first ni afa bible no work up but a tie hunu say hey say we are saying no and you say bible no e fake o ma dadai do mo de bre e slave bible what you say enko asom de enti ye kuta bible original one no enti obi lady obi ba me ho mento ade nemom me ba for de enti kuta nsam 500 cedis 5 million eno ne de ba for de masunsun no bible no say momu obo ma wotifo nyina no mame omu na nam afọrọbọ so no me nyankopọ wapam ento obi bia pese ne sunsum no ehia biara woni ska danyam kase ne bada nyam kase internet bia no eya afọrọbọ wo ba afọde 500 cedi ma eja nam ne tumi so obehira wo no aboa wo no akoma so de ayeyi ama enti me tumi safro obi ya November 24th to November 30th ya sa bosumu we ya mu enti ba bia wotie bia tumi ka na bra bahwe wani so ade bahwe de eja tumi ye ade bi na hi nka wa bra ne mu a wate ya de sunsum beboa wo na so be di adanse ne bi ejanyo kase ejanshraw na me catch you say we ye asore ba renew your mind video na me de to so we dey me sama me kan kwase asem we dey hwe video ni din what you say we call YouTube no so e wo ho we call he magraheb wo beti sound ni nyina na for what ye nsam a me kan no
afa person follow me am pa cho me wo YouTube so eye sikadwa nyamekasi TV sikadwa nyamekasi TV eye bomodia subscribe my o subscribe na obeka busuako no like page na my no share videos na ho no na wi a no me notification bell no so said ya be ya bre no bra me the video to mu a won sa beka bi way live enti sa why ya one subscribe live na da phone no so won sa beka bi ama bi ya kama enti bomodia na follow me so person follow me so on TikTok on so a yes kadwa nyamekase official and the kadwa nyamekase 1 eno so ene ewo enti abusuya enche besan so asate TikTok live enti eno so ye de betudwa na ye call live no e wo TikTok a wo so follow ye na fe ho so ye kwa kwosua de ho na bibia so atima ye kama media no di force kadwa me pacho me number ye 0553 011926 ebia na wo achichiri lady obi won mo wo achiri pa ya onyaya nko beba nanso okuta na forebo nanso ebi adwuma bi ana bibia chenso ana ba bi owo no e de so betimi aba me pacho momo line na da so no 0553 011926 me number no ye momo obetimi de momo no afa ho na afa wo de 5 million no to so a na afa wo ye voice note ewo WhatsApp e de amame adekura opese adekudie nti abebo afode no no ye WhatsApp no na ade amame na afa metie na me de akoto sunsum na ni aye wakoma so ade amawo eye yi ana de adanse aba me pacho sa na eye no ejenshira ajanya okese mechia otumfo so man kwa aba akope bafo asara okoje wasu meja mechia o medase mechia me ba na akwasi ba bia obi ejenshira machia me manyina me ba nana kwa miska ejenshira machia me ba nana kuyeska agudie ejenshira machia me manyina machia masoro manyina ene obi bia woje bra na atena se no wa wo dome ne wa wo tame ne titi mu amotame mechia mu nyina ejenshira obi a me de obi ase amen na de yesia de anoden mi amidi dwumadi echia me di Lady Bex edin na damufua Lady Bex otumfo sikadwa nyamekasi onhira obia me chia Everlasting Power Palace members nyina ne titru me ba kua sika agudie otumfo sikadwa nyamekasi nhira obia ya besa de ahia mu ochena 5:30 to 6 o'clock. Shalom, peace, bye bye. Abusua waje bra na wo hweme media ne sikadwa nyamekasi odoman kuma boss oni asase a ya frɛ no oba ade no ne de hye konkron eneme ana odoman kuma soma me won nkyɛn same mfa asomdwensɛm emrɛw asomdwensɛm a me de nam ene san odofo me ka bibia kyɛw sɛ abrabo a yɛbɔ yɛ mɔnokwawo ewiase na hokwawo